Kani kadai ke Batesi TV. Refresh with Rupa Premium. Meghalaya's drinking water that quenches your thirst. Kylleng, kalaway jong ka jingle jingwan kadon hangni. Sungau tu ya kabor jong ka boarding but ka Ether electric scooty. Let's ka Quincy Motors demtring Kylleng but pinyas no yaladi hakalashai ka ba kamstart kamshai. Khubor pi baro ni pjang sobai pi shakimat Khubor mentaga janmin. Inya phashwa shakimat Khubor naga Jylla. Hadirin ki jing no ya ka kam kum ka pro vice chancellor jong ka skol ba Nehu Kylleng campus ka professor Sherwin Me Sungo ka belong ru ka senior most professor kla minjur ban shimti kum ka acting vice chancellor jong ka skol ba Nehu. Hadi belawai ka jingalang ka belong hapadeng ka Nehu Teachers Association pat ka Nehu non teaching staff association Hakatway trip Iaiong Advertisements, President Jong ka Nehu Teachers Association Professor Lakon Kama, hagajikran bagi lar Pyrthei Khubor la pentip bakat kum ka act and status Jong ka skol ba Nehu, ka Professor Sungo mentaklala bantre kampura, kremdaran kamshu ban panbor, no Vice Chancellor Professor PS Shukla, uberanan hapedeng ke jing shimshuti dakibnai. Kalkin ho nyelekai naga Jylla Meghalaya kelapau bha hakelempong nyelekai online National Kettlebell Sport Championship keblakut no dangshen hagowa dak biyok khur khat lightly takma bakin thop khandai li takma ksiar lightly takma rupa bat kowe ka takma ksiar kidi khot jong kiseng bhalang ki bakin thop ya ka nyotrap National Youth Council ka nyotrap Youth Council bat ka Federation of Khasi Jayantia and Garu People hakash photrap Iaiong arajar phosan kida khang talai ka office trekam jong ka Feedback Energy Distribution Company Limited kabadan hakash no mosen ram halo ka jing kno ba ka jing trekam jong ni company kalong ba thurmur shabapalan Kaseng nyotrap Achik National Movement Nong Tliu Circle hapo ka jingalamu Vice President Samla Komisar Pathau hakash photrip Iaiong arajar phosan kalip ban air ka jing tho how Deputy Commissioner ka East and West Khasi Hills District PWD Soyong Subdivision pada Soyong Police Outpost Bandawa Bantuklar Mardor halo ka jingyo ya latlan ki trokit parat pot bat halo ka jing penherstet ki kali ki biya na ka surok mau maram shalat umsau kabla bu jingma ya ka yat ki yang jigi pat ba khamtam ki khna skol Hadim lasa Priyanka video jo ikhulung ibra sha berat ha ko ka thliu ha ki than rilum jaintia ha ka jingwa jingtip jang Batesi TV link ba ki pulen raya thu baka bru ko berat kira ikon kedi budan hapdeng ke jingduna ka bor perkhat bat kedi ke jingja kedi ke belajar nuruk ka pratrik leber arajar arpusan Jylla rungut kiba syakem nak daw ka jing syak thang ying jongki ying ha ka shnong mauryang ka shnong budan sharum pet orsla bat ka bahap hapet orsla police station ka kum ka jingtip rayo lum no supitan of police uba vivx em la pentip bakin rungut kila syakem kikin thop yo aban star Khong Maulo atau Asnam Karta, Uba Kylleng Pochna atau Laisnam Karta, Bat Skem Kupar Pochna atau Nyosnam Karta, Uyarap Lang Khong Maulo atau Sansnam Karta, Uremang Khong Maulo atau Laisnam Karta, Berulur Sing Khongji atau Waisnam Karta, Berundrungun Kidina Kashnong Mauryang. La register kes persya eki hapin Ursula Police Station, balapan ngat haki kendon Laispa atau Kendai Sau, Laispa Sanpuwei Lai, Laispa apun Reuji, Laispa apun Sausan, but Laisan jaga BNS. Ki kintai bar Jylla ki basa halum shnong hakelinti benle shabri shirnon klapin ibor but hela. Ya kowe kalong kami namar ba ka one day jing day hakajaka kapakisa. Kini ki bar Jylla ki bitar ya kini kalong kami da ka boong ba ka jingwon terwakwai terwa biri sekret jongka hakmat dukan jongki kapindu nong hikali hakani ka video kabla sapriang lai iru bagi kinhit yaki kali ki bawan banyeng hakmat dukan jongki bagi loong bakadai ke jaka jongki kabla ai bekinsa do malik jongki ubade ukhasi kini ka jingja klaja hakapor khatway beji shipho minute haka step jong khatway trip Iaiong arajar arpusan Arno ikilong kami nagashnong darang West Gentle Hills District layo ban plat im yakowi ka sim dekho kabutip kerteng kum ka Brownwood Owl kabaka jinghe kalong kumba 1,000 cm. Kini ki aru ikilong kami kilap ya kani ka dekho kabla dam hakendo kat bagi dang le tho dieng syaklau syajan kawa umngat.
Deputy Speaker John Kylleng darbar tawan ke Jylla Timothy di Shira haka adre Iaiong arajar pausan ulit mi hakmat ke Shiri Jong Chief Justice Magistrate Shillong benai jubab naga benta ben bishar haka bede bat kejing ujur mukut duma bersya ki arngut ki YouTubers halo kejing keno bagi lapin sapriang ke Khubor lamler haka bede bat kejing keren jong haka jingata ya pok ying darbar haka bede bat kejing dawa ban penlong winter capital ya kanong ba tura Keladan hadu laingut ki bru ki belayap naga jing syadat kso bat biyo kejing pang rabis hawes kasih hills district naba kimshim nalet ai injektika yada long doktor haba ai jing pinshai halor ke jing pang bat kila jing ada haga jing lang ke balong hayo riang do haga kat wei tu Iaiong arajar arpusat mentapat tingnya pai syaki Khubor nagari Menteri Ketenat Kampo Iaiong Jongkari Amit Shah urapin bena bako All India Ana Dravida Munetra Gazagam lani ke AIADMK kenyalam ke kenhon jong ke NDA hata Tamil Nadu batkan sedang banyalap election ringkat langbat ke BJP nak benta ke election jong usnem arajar ponrio Amit Shah urapin benaru bau noilam jong ke AIADMK ueda padi ke Palaniswamy undiu kurtong mindirang ba Amit Shah ukermen ba ke NDA ke nyok bat ya ke sorkar hata Tamil Nadu Unoilam keseng Kongres ukan haya kumar berarpungut kiwepat kinoilam jong keseng Kongres ula syara haki pulit jong ka patna haka por bu tumu bentur yengsa jong mindirang ba ke Bihar Nitesh Kumar Kipulit kelas sendet da ko ban penprai kipat ba hendak kipat ba kimshim lakin randin Ka Kerala High Court kelarai pendram dak baset patok berok shijing ya unongnya ambulans subabat bor ya ka samla ka badang ka kendai senam karta ha ka por bla penkit ya ka syakam ras smar covid ha unai lor arajar pau UV Novel unongnya ambulans ha ka jaka benkit ya ka nongpang syaka jaka sumar ukit penban syaka wepat ka jaka barubat bor ya ka Kelami kejing ki kebajur hasor Hazaribak jong ke Jylla Jharkhand nama kejing syak penyap jong samla upedang arpusan senam karta. Uprabat Kumar bersyak penyap daki tiar ki bandap hakirunar bat kini kejing syak penyap jong kelapin bitar ya kipat ba bat kelak hang lentiru ya kasurak. Hendrik Hamadin kipat ba kelak ham jai hadir miki bor penyak distrik kelak kular banwat haduk bandalap ya kiberi kebadan keti. Ke Jinjer Kerteng ha benta banyo ya Patma Award arajar ponrio kebansam ha Skin Public Day kan kod ha kalai puai trek unaitung las dangai ke jinglom Kerteng nadu kakak santrik uleber arajar posan limba ke Rashtriya Puraskar portal ki award Patma ki kinthop ya Patma Vibhushan Patma Bhushan ba Patma Shri ki award ki behedu ha kari Ka Jinjer Kerteng na kabenta banyo Patma Award araja punrio kabansa Skin Republic Day kan kod hakalai puai trek unaitung. Las dangai ke jinglom Kerteng na do kakak santrik leber araja posan limba ke Rashtriya Puraskar portal. Ki award Patma ki kinthop Patma Vibhushan Patma Bhushan bagat Patma Shri ki award ki behedu hakari. Menta penginya pai syaki Khubor na Kylleng kiri ke Pyrthei. Hadirin ke US kapan kiodor hagajing ya kayi pateng ya kimar ke penmi ke China mentapat ke China kelapan kiu kela da shispa % kedor ya kimar ke penmi ke US Presiden ke China Xi Jinping urang ba ke China kan pelet jingmut ban pen Kenya lade watla kaladon katma haga kayi pateng bat ke US Ki kampen triam ha Pakistan kelanang kiu shu mentau snam kabayun nujor bar usnam arajar pausau Tanga po saw benai mentau usnam keladan hado katwe hajar teliki company abriu araja shispa teliki kambat bor ki kentei bat lai pusaw hajar teliki jing sya rabor ki briu ke Punjab province ke province ke bajur tam ki kam bat bor bot pat adin sakanong ba Islamabad Kipre ke Nepal kelakam ya uwe na ki saipan udorga prasai namar ke jingdon keti jong ban penmi huriura hakan fradrik leber menta usnam hakapor bagadan ke jingi kinhon ke bakwa ban wan rap yang yaga Charles im hakari Nepal lakam ya na India Umidirang ba do ke Nepal oli ulama hamba watla kade ban kem ya usim uberem Guanendra rukan hab ban kem hendai menta ke jing toket benya kadang yat
Presiden berim jong ke South Korea Yun Suk Yul lakin ria Jakarta no Iaiong jong hadin ba ula sha weng no nakashuki presiden hau no pra arajar pausau. Kinong kershan jong galum shabar ban ai Khubor hakapor bu umi nakaying sarkar ban le shikaying sa la jong. Ke Israel lapin mi ya ke hukum bagi ba kidai ban mi no na Gaza City namar bagi sipai kinlet kendra le no hakani kasar. Kishipai Israel kila kamba kila yo ban siat yap yidi khot jong ke Hamas bat kila penjat penpra yidi kitam ke Hamas hakapor bagi let kendra. Ka Presiden jong keri India ke Draupadi Murmu kila ro kinong India ke besyang basa ha Slovakia namar bagi ki briu ke betre shitambha bagi donru ya ke bentar bakrau ban pen scam ke jinge day parlok hapeleng ke Slovakia bat ke India. Kela pentit baga Slovakia kela buram bat kenkor bahai ke jinglong tenrai belawan ra ni India kum ke yoga ke Ayurveda bat kiwepat. Tahawur rana ubri uplan ban hir thma hamambai hausnam aratar pra ukwa baga Pakistan kande ban pinkup buram ki khandai ngut kile no LET kumba pinkup buram ki he shipai lane ka khusnam ka baga Pakistan ka joong ka nishan Haida namar ba kilapha yalaga jingim ban yarthma ya ke India. Ya urana lawan ra na US si India bat ki don shipotli kendon an bla pengat EU kinthop ki kendon penyabriu. Presiden ke US Donald Trump ulong bagi nu kiri ki bam yaso bat ke US shwa ka khandai trik unaitung kingat ha ka jingsha pen kiudor ha ka be day bat ka khayi pateng ya ke India ke US ke bo 100%. Presiden ke Turki Erdogan ulong ba ke Turki kenyai biteng penyetrelang bat ke Indonesia bantau thmai biang ya ke Gaza bat penyarap ya kinong Palestine. Bro arngut kinong yalam nekini ki atli kiri kilarai banyalong kawe na benta bantau thmai biang ya ke Gaza. Sangut nagajuk kalong yeng kilayap nakadaw ke Pyrthei ke helikopter ke bagi Shong Hajan ke Wa Hudson ke badan Hajan New Jersey. Kikin ho nyarap klase ya ndrutli ki met yam sangut ki badai nagajuk ke yeng kan ba uwe pat udai upailan. Kita gilong ki Khubor hakimat mentakajan mit Khubor.